umlayeto lesawuthatha emlonyeni wakhe. Yo. Umlayeto sawuthatha phi bazalwane? Emlonyeni Emlonyeni wakhe. Umlayeto lesawuthatha emlonyeni wakhe. Uthini lo mlayeto? Simemetela wona kini kuthi uNkulunkulu ukukhanya, bumnyama kude kuye. Nasithi sinebudlelwane naye, kodwa sibe sihamba ebumnyameni. Sinemanga futhi asiphili ngekweliciniso. Kodwa nasihamba ekukhanyeni, njengoba yena asekukhanyeni, sinebudlelwane lomunye nalomunye. Nengati yaJesu imvozana yakhe, iyasihlanda kuko konke kona. Ingati yakhe iyasihlanda kuko kungakhi konke kona. Bese kuJohane Umuntu lotelwe nguNkulunkulu akoni, ngoba isimo saNkulunkulu sikuye. Ngakho-ke angeke one, ngoba ungumfana waNkulunkulu. yeah. Lokhu kusinika iqiniso ukuthi umuntu lotelwe uNkulunkulu mangabe ngale kuthiwa ingadi yaJesu iyasihlambulula kuko konke kona. Kusho ukuthi umuntu lotelwe uNkulunkulu uma kwendeka ona lokuthi kuthiwe akoni kusho ukuthi there is no way umuntu lotelwe uNkulunkulu la ngahlala ngayo esonweni. Ngoba one utelwe uNkulunkulu, kwesibili makwendeka ona kunengadi yaJesu. Kunengadi yaJesu. Praise God. Hey, yeah. Sihloko sami ke sithi sengisabana kubanga ngesingisi ngoba ngathi ngidawuhumusha ngendlela khona yini. But ngesingisi ukuthi what is the centrality of your life as a believer? What is the centrality or the quality of your life as a believer? Yini lokumcoka kakhulu empilweni yakho njengelikholwa? Ngiyakuthanza ukuthi njengelikholwa than ukuthi njengemzalwane. Njengelikholwa ngoba likholwa ngumuntu lekumele akholwe liqiniso lelithide. So yini ke into lengidawuthi isimise iyingqikithi empilweni yakho njengemzalwane. Lema ungayisusa lobuzalwane bakho utondeka ndenga. Mawungakususa kungi-2 sikutholile khona la kule mbhalo. But ngingakanithutheli lapho ngicela kunikhumbuta naliqiniso Elijah ngalelinye ilanga utshelwa uNkulunkulu ukuthi hamba utivete kuAhab. Number 2 wathi litawukuna litulu. Elijah wahamba wayawuthandaza ukuthi lokho lokusho uNkulunkulu akugcine kwendeka. Lana litulu. Ngathi lisengakani uthi engcekweni yakhe ayihambe iyobuka le ngaselwandle. Yeah. uNkulunkulu ngalama emagama kungendeka uthandaze ugadze ukuthi kutawukwehla imali ezulwini. But athi uNkulunkulu vukele emsebentini. Yabo uma uyifuna mbamba imali. Kuba ngathi nje ingandiza ichamuke ezulwini. Kanti uNkulunkulu utakuphi imali athi vukele emsebentini. Nak Elijah kwasho njalo wathi yebo ngiyathandaza kepha bugadze lifu elwandle. Ngoba lifu kumele lakheke lemandini. So utawuthi uyathandaza athi uNkulunkulu hamba emsebentini ngoba lala bakuphethe ngibo labatakunika imali. Niyangiva bazalwane. So ungathathi njengekuthi vele hayi laba nkosi akusiwe inkosi longipha le mali lena vele ngiyisebentele. uNkulunkulu utawuthandaza kuye but athi ndawubangela abaphathi bakho bakubhadale. Nakule nyanga wathi ngani nje lo uhleti la kuthi le nyanga lena loyiqalile batakubhadala yini ngiyanethusa nje. Yeah. So wena uhamba nje ukuthi hawu savumelana mangathi bangibhadala singabophana.
kungenteka usale nemaphepha zenkantolo babe bahambile. So uNkulunkulu, as you pray, utawukwenta lokhu lokuthandazelako kwendeke, but kulokunye nangendlela longeke ucabange ukuthi hayi uNkulunkulu uthi lokhu kutendekele. But ke angibuye kule ngcikithi uyathandaza sewuthi ke lona ngibona lifu, but le lifu lingangesandla. Alinayo irelevance kulokhu engikuthandazelako ngoba mina ngithandazela imvula but ngibona lifu lichamuka lincane. Sekuyendeka ke ngihlaseleka kakhulu ngalesihlanu kanti ngemgcibelo besine khona lo mndeni lesiba nayo la lengaba counselor mabaya emshadweni. Kanti ngemgcibelo bekumele sihlangane. Manje ngihlaseleka kakhulu. Ngicishe ngiyacela ngithumela lomunye ukuthi ake tata ongibambela ngoba naku ngiyagula. Angithi ngiyagula ngilesihlanu. But la ngicondweni ukuthi manje kusho ukuthi ulungisela ukuthi nakusasa udabugula yini. Shothi uthandazela ini ngani? Uthandazela ukuthi kusasa ugule noma uphile. Ngathatha ngabeka eceleni ngathi hayi sengiyawuvukela khona. So ngeda ngakhuluma vele sachubeka kahle. Manje sekuphindze kuyabuya la ngcondweni ukuthi uyeva mawuthuthi kwenta kanje. Kusasa lisondo ufuna ushumele kabili. Uthi ayikhona lenza. Cela lomunye. Ngathi hayi man, mos ngiyalo ngomgcibelo. Ngivile ukuthi angisafani nalesihlanu. But ke uyathi lokunye ukugula kwenta ukuthi uthole into letingcono yabona. So lokunye ukugula ngathi mase uphila akufuna usheshe umemede ukuthi hayi sengiyaphila. Ulahlekelwa izuzu. Mangabe kumbe bese ufundwa salokhamisa ngibambe kuze ngibambile. Khamisa ke. Bese uva ngathi ungahlala ngoba sheshe wamemetela athi hayi sengiyaphila uyathi seyiphelile ibenefit. Iphelile ibenefit. Manje ke nami kulowo mzuzu ngithi should I entertain lokuthi kusasa it will be too much noma ngigathe kuphila. Kani ngalomgcibelo sengilibonile lelifu lelincane but elingangesandla. Ngathi cha, let me jump to my ministry noma lelifu lekuphila lisengangesandla. So nyela ungangibuka ungihawukela uthi hawu Nkosi yami ingceku yenkosi ingawe phansi ngiphilile. Philile. Bazalwane, can you celebrate sipho saNkulunkulu salokhu bekuthandazela noma ngabe ukubona ngangelifu lelingangesandla? Uqale uthakase ushanyele emabala uthi things have begun to happen. Sengibonile kona ngisengakakuboni ngekuphelela kwako but kukhona tigitako lengitivako. Ngivile ukuthi baye emhlanganweni nami bengicela ipromotion ngiva ukuthi kunemhlangano kuyabe bayawukhuluma ngami. Ngiva tigitako. Makungendeki ke kusho ukuthi kutakwendeka next time. Mabe appoint abo minister kungenteka lami eligama liyalungiswa. Amen. Yaweva ke lamakhola la ngakholwa. Akhona emakhola lamayela ngakholwa athi hayi ke ngalapho umfundisi. Ngiyamjabulela lo amen. Ngoba bazalwane mawuthandaza ngibani lomyelo ongagadza impendulo yalomthandazo wakho ngaphandle kwakho. Yathi kude bani bangakugadzisa sidumbu semlofile ngeke bakugadzisa impendulo yomthandazo wakho. Ngeke bakugadzisa impendulo yomthandazo wakho. Digadzele wena. Thenga iNewspaper uthi ngibuka lami eligama. Uthi kumbe libhaliwe lamhla kumbe lithawubili. Uvule tindzaba umsakatho usingigadzela igama lami
Ngendeka libidwe. Labanye bathi hawu ugatseni akusikwe sidumbini ngeke bakugatsise. Amen. Ni amen. 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 uJesu wathi kuMartha, ngikutshelile Martha ngathi mawukholwa utawubona inkazimulo yaNkulunkulu. Hallelujah. Lokho bantu labathi ngeke ukubone, uthi Jesu mawukholwa utakubona. Utawubona inkazimulo yakhe. Ngeke ubone inkazimulo yabantu. Utawubona inkazimulo yaNkulunkulu. Ngeke ubone umphumela wesitha lesingusathane. Utawubona inkazimulo yaNkulunkulu. Jesu uthi mawukholwa lemsebenzi lengiyenda utawuyenda nalengetulu utawuyenda. Angithi ngikubona certificate sakho kuze ngathi utakwenda lokukhulu. Ngithi ngakwadi ukukholwa kwakho. Believing in him certifies you for greater works. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngathi Jesu uyakwedlulisa uthi ngikhombise ukukholwa kwakho uthi you qualify for greater works. Ngikhombe ukukholwa kwakho you qualify for greater works. You are employed by the King of Kings and Lord of Lords for greater works. You qualify on the basis of your belief in him. Ngoba ukholwa nguye. Uthi Jesu noma wathi singisi noma usathi isiChina nesHebheru nesiGrek awusathi kepha uthi Jesu I employ you for greater works. You qualify. Babe longcwele ngime emkhathisini webantwana bakho. Libandla lakho lotithengele lona ngengadi yakho.
ngiyabonga Nkosi ukuthi akukho lokuyawushintsha elihlelweni lwakho. Ngeke bese uyashintsha ngoba sekukholwa thina lamuhla. Bese uthi ngoba sekukholwa thine ngeke sisabona inkantolo yakho. Solo lelo qiniso lime liliqiniso nalamuhla. Ngoba siyakholwa sitawubona inkantolo yakho. Ngoba siyakholwa sitawukwenda imisebenzi lemikhulu. Akube lithumo kuwe Nkosi nalapho seyiphatheka. Akube lithumo kuwe Nkosi kungabi kuchazeka kithi. Kepha kube lithumo kuwe Msindisi wethu. Thank you Jesus. Amen. 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 Thank you Jesus. Amen. Ngicela sibakhuthathe-ke ngetandla. Thank you very much. Bantwana basekhaya. Ngicela-ke sibuke lapha sisebambile lo John wekuqala sahluko sekuqala verse 6. Ngicela sithathe ke 6 na 7. Nasithi sinebudlelwane naye, kodwa sibe sihamba ebumnyameni, sinemanga futhi asiphili ngekweliciniso. Kodwa nasihamba ekukhanyeni, njengoba yena asekukhanyeni, sinebudlelwane lomunye nalomunye. Nengati yaJesu imvozana yakhe yasihlanta kuko konke kona. Amen. So kubili la ngicela sikophe nje bazalwane lokulula. Uyabona iexam yaNkulunkulu ema-answer nje asebaleni. Letinto letingcikithi ting2 kwekuqala likubeka ngekuthi if uma kanti vele liqiniso lelikhona kulo verse 6 lithi uma sinebudlelwane naye ngalama amagama tindzaba yethu yekholwa njengebazalwane isime ebudlelwaneni lobungu2. Budlelwane bekuqala budlelwane naye longibani uNkulunkulu. Sinebudlelwane naNkulunkulu. Budlelwane besibili buku verse 7. Budlelwane lomunye nalomunye. This is the centrality of a believer's life. Na emaphila tinsika temuntu lokholwako usime ebudlelwaneni naNkulunkulu, usime ebudlelwaneni nebazalwane. Ake sengithi ke encwadzini yamaKorinte ekuqala sahluko 15 verse 14 uthini? Kepha ngabe Kristu akavuswanga ke kulabafile. Kusho ukuthi kushumayela kwethu kulide. Yeah. Nekukholwa kwenu kulide. Yes. Uma ngabe Kristu akavuswanga. Konke lokunye sesingabuyela emuva ke kubethelwa kwakhe kube wagcina ngekubethelwa. Maybe I'm not sure. But ngicabanga sibaningi lababethelwako bathi abavuki. Yeah, ngicabanga senawo lo mehluko. So baningi labanye lesiye sive kumbe kuleminye iminyaka ukuthi kukhona indvodza lezame kuba njengaJesu bahamba bayoyibethela esiphambanweni. So nayo yathi inglo Jesu naku itofela abantu yahamba yayobethelwa esiphambanweni. Ngiyacabanga ukuthi noma ingabethelwa kepha kube sesenkinkini ekuvukeni. Kuzothi awuvuswa ngibani? Akavuki. So uNkulunkulu akanayo sifanakalo akanayo iphotocopy yekuthi umuntu angazama kulengisa Jesu nayo ukufa esiphambanweni. Noma umuntu abengenda ngemandla imisebenzi la yenda Jesu. Angikhumbula ilivesi elikhuluma ngaJesu ukuthi wandiza kungacishe liye ngalapho lithi wathathwa lifa. Angikhumbule lithi wake wandiza nje emoyeni. Noma ke lomnye angachamuka andize njengenyoni. Kanti Jesu akandizanga.
but ngineliqiniso ukuthi makafa angeke avuke. Ngeke avuke. Bani bangayenda imlingo. Uthi ke Pawula, uma ngabe Jesu akavukwanga, uyathi kushumayela kwethu ngakulide. Nekukholwa kwethu ngakulide. Ngalaba amagama, the centrality of our preaching is the resurrection of Jesus Christ. Mawususa kuvuswa kwa Jesu, akunanshumayelo, sine motivation. Siyakhuthatana nje. Kuzawa bazalwane basekhaya, asibuyeleni siyozama. Kepha kuvuka kwa Jesu kwenda livangeli libe ngemandla kaNkulunkulu. Kuvuswa kwa Jesu. Nathi ke letinto lekuthiwa ngaphandle kwato nemuntu lo ngumzalwane, mawususa nathi into letingi2. Usendlini nje la kuthandazwa khona, but indzaba lenkulu ukuthi lokukholwa kwakho ungasho yini ukuthi kukholwa mbamba. Makungekho nathi into letingi2. Kwekuqala, fellowship with God. Yini lele bangela sibe nebudlelwane noma bube mcoka lobudlelwane naNkulunkulu. KuPetro 2 Peter chapter 1. Petro ekuqala Petro wesibili sahluko 1 verse 4. Thank you. Ngaleyo ndlela siphiwe tethembiso letiligugu naletikhulukati kuze kuthi ngato nibe nenhlanganyelo nesimo sebuNkulunkulu. Yeah, ngale tethembiso. Thank you Lord. Ngale tethembiso lesiphiwe tona letiligugu. Sesinani ke sesinenhlanganyelo nesimo sebuNkulunkulu. Ngalamanye amagama tintfo letida uNkulunkulu setethu. Njengani nje? Njengekuphila lokuphakathi. Lokhu kwaNkulunkulu sekwethu. Bese ke leJohane wekuqala sahluko 3 lo verse 9 uthi umuntu lotelwe uNkulunkulu akona. Siphiwa inhlanganyelo kulemvelo yaNkulunkulu. Divine nature. Lokuthi sitelwe uNkulunkulu sesiba nebudlelwane naNkulunkulu. Esikhatsini letinengi ngekwendalo nje umntwana wakuleli khaya leli laka Johnson. Khala ka Johnson. Umntwana lotelwe ngoMrs Johnson na Mr Johnson. Utaba nema instincts, utaba netinto letitamenda abe nebudlelwane nabo. Lothu utelwe ngilabantu laba. Vele bona uyabeva anganihlekisa nonke but bantu latiko ukuthi nyalo sengisekhaya nginaba labangithu. Ngalo ukuthi utelwe ngabo. LiBhayibheli ke lithi thine sitelwe uNkulunkulu bazalwane. Sitelwe nguye. Ngamoya wakhe longcwele. Lokhu ke kwenta sibe nebudlelwane naye ngoba nguye lo stele. Sitelwe nguye. Konke lokhu lakithi kufuna babe wethu lo stele. Sesinebudlelwane ke naye. Sewuyabona ke ukuthi mawude ebudlelwane naNkulunkulu sekungaba ngombutho othi kanti udelwe ngibani sengibuta kancane phela. Kanti udelwe ngibani seyini ube nenkinga nebudlelwane naNkulunkulu kanti phela udelwe nguye. So umuntu lotelwe uNkulunkulu ubonakala ngalobo budlelwane naye uNkulunkulu. Friendship with Jesus. Fellowship divine. Oh, what a blessed sweet communion. Lo budlelwane naNkulunkulu akusi into lesizama kuyenda ngelisondvo. Sinebudlelwane naye noma ngasusa lisondo ulahlele budlelwane bethu naNkulunkulu aphele.
ngoba sinendalo, sinemvelo. Libhubesi liyawuba nebudlelwane nalelinye elibhubesi. Umntwana elibhubesi unebudlelwane namake wakhe. I'm not sure kangakanani nababo wakhe. Ngale ka-animal kingdom. Kepha ngineliqiniso ukuthi umntwana elibhubesi utamfuna makwakhe. And into lefakwe kumake welibhubesi noma make Ndlovu ngemntwana akhe. Noma ede ematubane mangabe kukhona lokumhlaselako indlela la shakutela ngayo. Uwisa tihlahle endleleni ngoba kunento lethi ngumntwanami lo. Ngumntwanami. So lobudlelwane bethu ke naNkulunkulu butiye ngangekuthi ngiyabona sekuphindeke kathathu la kuleli pulpit. Kutiye ngangekuthi makuthintwa wena kuthintwa yena. Kuthintwa yena. Angidzingi nekusho ukuthi wathinta mina wathinta liso lemdalo. Yathi angidzingi. Angidzingi. Ngesikhathi Sawule atingela libandla bantu labatelwe uNkulunkulu wathi yabatingela wahlangana naye Jesu wathi yeSawule ungendani ngebo. Ungendani. So ungacabangi nje ukuthi indzaba iphela ngawe mangabe sitha sizama ukuabuse ayikapheli indzaba. Because awusiye wakho. Budlelwane naNkulunkulu. Ngibo ke budlelwane naNkulunkulu lobutawukwenta ungesabi noma kwentekani kuwe but ungesabi ngoba uyathi wavula umlomo kanye uyawushaya indodza lengisawula phasi. Uyawushayeka phasi. Budlelwane naNkulunkulu bobanga ukuthi sitelwe nguye. Bese kwesibili budlelwane lomunye nalomunye. Fellowship with other body members. Yingcikitsi yekukholwa kwethu lokho. Ngeke uthi uyakholwa kanti awunabo ubudlelwane naNkulunkulu futhi awunabo ubudlelwane nalabanye bazalwane. Niyamkhumbula lo verse 7. Ngicela sikhumbule kulo Johane wekuqala sahluko 1 verse number 7. Kodwa nasihamba ekukhanyeni, njengoba yena asekukhanyeni, sinebudlelwane lomunye nalomunye. Nengati ya Jesu indvodzana yakhe. Uyeva ke lapho. Sesinebudlelwane nabani? Lomunye nalomunye. Futhi lobudlelwane bethu bubangela ukuthi ingati ya Jesu isendeni isihlambulule. Praise God, isihlambulule. Lobudlelwane bethu. Ngalama emagama lobudlelwane bethu lesinabo na Jesu bubonakala ngebudlelwane lesinabo lomunye nalomunye. Budlelwane bethu lesinabo na Jesu kukhona ukuthi ungathi hey ngibone uNkulunkulu but ubuyele wenyanye lo muntu bawusola umenyanye ungakamboni. Uthi angihlangene naNkulunkulu. Bese uva kuthiwa la eminyango kumbe usaxoxa athi hey ngaze ngahlangana ngabambana nenkosi. Bese kuthiwa la ngaphandle eminyango kunazibani lona lena acabana naye. Uthi ufunani ke lo muntu loyo la ke? Awu uyawe ubone isithundi sakhe. Awukwati kuba nebudlelwane naJesu. Uchubeke wenyanye lelinye ilungu lelisemtimbeni waJesu. Niyangiva abazalwane? So the quality of your fellowship with God translates into a quality fellowship with other believers. Sibona budlelwane loba nabo nalabanye bazalwane kuthi uyawube udibana nenkosi. Uyawube udibana nenkosi. Ingoti lenkulu kungaba kukhonda uNkulunkulu but singabi nebudlelwane naye. Niyangiva abazalwane? Simkhonde but singabi nebudlelwane naye. Ngoba masimkhonda yena kuphela and then bese sesilahle bese sibona silahlekelwa abazalwane
silahlekelwa budlelwane nebazalwane. Sekuyawuba nemibutho ke ukuthi sikhonda yena mbamba yini. Noma sikhonda lisondo lethu. Noma sikhonda lisondo lethu. Lo budlelwane ke bubonakala nangekuthi liso noma linemandla kubona. Kepha uma ungalikhokha ulijike lapha phansi alisabona. Liso liyabona, nyalo nje sibukana ngalamehlo. But uma ungalikhokha noma ungalisonzeta la ngeke lingibone. Why? Emandla alo akulobudlelwane nalomtimba wakho. Kuze likhone kubona ngilokuthi lila libambene nalalamanye emalungu emtimba ngiko libona. But laze wadibana neliso lihamba noma angathi lingahamba njani phela. Wadibana neliso nje likule level ake ngibeke uyathikala ukuthi maybe 1.3 meters kuyetulu leliso ke selapho. Selihamba lapho ke kuleyo level udibana nalo nje liyandiza ulubone ukuthi liso labanele nali. Noma ke to make matters worse, mangathi nje bazalwane masiphuma ngithengisa titho temtimba la ngaphandle. Hawu bazalwane ngingumfundisi niyethuka. Ngithi mangabe ufuna indlebe hayi ngathi ngigcine ikhona. Kuselele thing 3 but mangabe ufuna lwimi nalo lukhona. Uyabona lokuthi noma letitho temtimba uthi appreciator ubanga ukuthi tisemtimbeni. Daze taba sesakeni sethi yesabeka. Futhi daze taba sesakeni lemfundisi sengumthakathi. Ngeke ukuthi hayi inceke useyigcotshiwe ilanza tinto tethu. But utawubaleka. Utawubaleka ngoba sitho semtimba emandla nebuhle baso busemtimbeni. Emandla nebuhle baso busemtimbeni. Lesandla lesisodwana singaphakamisa whatever. Singaphakamisa kulula kakhulu. Singamphakamisa 25 liter wemanti. Ngime ngibambe so ngiphakamisa 25 liters wemanti ngamphakamisa. But mangisidiphuna lo mkhono ngithi awuphakamise phela sala wethwana. Akusayinzawo. Lokho sho ukuthi kuze lo mkhono ube powerful ubanga kuba semtimbeni. You are never powerful because uNkulunkulu uthi nyalo yena uyinhloko thina singumtimba wakhe. So the only time you'll be powerful ukuthi ube ne fellowship nebazalwane. Ube ne fellowship nebazalwane. So your only weakest time la emhlabeni kungesikhathi budlelwane bakho nebazalwane ubuncamlile. Ngesikhathi uncamule budlelwane bakho nebazalwane ubuncamlile naNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu gives you strength through other believers. Through other believers. Umlomo ungavuleka kungene kudla kuba nelithemba kutotonke emalunga lamanye emtimba ukuthi hayi sesitaba strong lamhla. Sesitawu regain amandla ethu. But kuvuleka umlomo nje kuphela. Kuthi hayi into zetawulunga. Into zetawulunga noma ngabe ngibuthakathaka hayi amandla tawubuyi. But kuvuleka umlomo kuphela. But the whole body gains strength. Uyabona bamzalwane? Ake ngithi ke mangabe ukhona kubambana naNkulunkulu ake size kusukela ekuseni kuze kushone ilanga uye uve bazalwane. I think into lemnanzi bazalwane usho uthi ivalela nje nenkosi uthi angitivalene nenkosi ilanga lonke ngabambana nenkosi. Mangabe ngithi ke mawungabambana nenkosi ilanga lonke. Amen.
Mawungabambana nenkosi ilanga lonke bekumele kube lula ukuthi ungahlala nemizalwane noma ngilongibani ilanga lonke. Sengijani ngalapho. Uma nje inkosi ngakunika ilist ithi ngifuna sohlale nje ilanga lonke nanabazalwane nabo bese yakubhalela. Kumbe icale ngalaba, uyabona laba. Ithi ngoba uyahlala nami ilanga lonke ngifuna uhlale nabo. Umthathe ngamunye nje. Ngicela kunitshela bazalwane. The strength of your fellowship with God manifest in your strength and fellowship with other brethren. Emandla ekuhlala ebukhoneni benkosi awabonakali ngetambulo, abonakala ngekuthi ube nebudlelwane nalabanye bazalwane, nalabanye bantwana baNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu akasinike amandla sitoba ngcono kunalabanye, kepha usinike amandla kuze sitokwenda labanye babe ngcono. Ngiko Jesu athi manikholwa nitawukwenda lenkwendile futhi nende lokukhulu kunale nkwendile. Why? Ngoba uthi ngiyakubabe. Therefore, mina nababe sitanikete amandla. I know you will qualify nende lokukhulu kakhulu. Leni ngoba I will give you strength. So uNkulunkulu unjalo bazalwane, akasebenzi ngekuthi asidwalise. Kuthi wena sowungcono kunabani, sewungcono kunabani. Kumbe sewuthandaza kakhulu, sewuthandaza kangcono. No, but uNkulunkulu once waba nalokhu ngathi kungcono, yathi kahle ukuthi ufuna uyokwenda lomunye abengcono kunawe. Ufuna uyokwenda lomunye abengcono kunawe. Ma ungativalela nenkosi, ngicela sawutinikete naye assignment. Ake ufuna umuntu longadivalela naye. Ngesikhathi uNkulunkulu afuna kulungisa ubudlelwane baJakobe na Esau, wenta njani? Akayanga ku-Esau, waya kuJakobe. Wenela kulungisa Jakobe, wangasamthinsi phela Esau kuthi makuqhamuka Jakobe sengimthinsile nawe angikuthinze. But uNkulunkulu kwaba ngathi one sided. Njengalokhu wena nami sikholwa, njengalokhu ulala muhla, kumbe kukhona nawe lebe wathi kuthi kunemavundo eminyaka. But uNkulunkulu uthi wena lamhla ufana naJakobe, ngifuna kulungisisa wena, ngeke kube inkinga kuhlangana na Esau wakho. Funa kulungisisa wena. uNkulunkulu mawuta kuye ngekwembhalo, awuthi ngathi uye enkantolo utoceba umuntu, utobeka umuntu ulicala. eBhayibhelini asisho libhayibheli alisho ukuthi search them, O God. But libhayibheli lithi search me, O God. Mangabe ute kuNkulunkulu ngalokuphelele, mawuta kuNkulunkulu ngalokuphelele, awuphumi wathi lokukabi ngalomunye, uphuma wathi lokukabi ngawe. Uphuma wathi lokukabi ngawe mangabe ute kuNkulunkulu. Because kuNkulunkulu sithini? Sithi search me, O God. Angisho ukuthi search my partner. Angisho ukuthi awuhlole nalo uhlanya Nkosi, luyangenyanyisa. Awuhlole Esau wami Nkosi, ungikwatele. Kepha sithi njalo mawuthi utana makhelwane wakho, uNkulunkulu ukukhumba utatakho. Ukukhumba utatakho uNkulunkulu. Sengiyacela Nkosi kuba ngiphiweke lamandla.
intsando yakho Nkosi ngiyacela nami ukuthi ayendeke la njengaloku yendeka nasezulwini. Ngiyacela Nkosi ukuthi ngamoya wakho longcwele usiholele kuloko kujula bebudlelwane nawe. Bese Nkosi ngiyacela mangabe unalofanana naJakobe lamhlala una Esau akakhoni kubonana naye kumbe uva kahle uma angadibani naye, bengicela Nkosi ngemsa wakho for a breakthrough kuleyo nhliziyo. Masuka lapha asuke alungele ukuthi noma nini sengilungele ukuthi ngingambona Esau. Angimati utanani, angimati utangani, kepha athi sengilungele. Ngicela Nkosi lokuhlangana nawe kube nemphumela ukuthi lokuhle kutakwendeka. Oh hallelujah. Ngikhulekela Nkosi for the dawning of a new day. Kuvele lilanga lelisha livele linekuphilisa emaphikweni alo. Akube lithumo kuwe Msindisi, wena lokwatiko kwenda umsebenzi lophelele. Wenda umsebenzi lophelele Nkosi. Wenda umsebenzi lophelele. Oh, thank you Lord Jesus. La sekuthinze isandla sakho khona kude umlongathitha. Ngesikhathi Esau etakwatile athi uyawubeka isandla kuJakobe wakhanza sekuthinze wena. Wangasakhona kumthinza. Nalamuhla Nkosi sicela lolo lutsindo lwakho. Lolutawu kwenda ukuthi noma ngabe bekunempi levivile yabo Esau bese yehluleka ukuthi itawuthinza phi ngoba sandla sasomandla sesithinzile. Ngiyakhuleka uNkulunkulu longcwele, leti insika losinika tona ngiloyo ahamba tihlola tibuke ukuthi engabe ngime kahle yini. Budlelwane bami neNkosi, budlelwane bami nalomunye umzalwane. Ngiyacela Nkosi ukuthi uvusetele, bring to our consciousness ukuthi bona ukuthi si weak siyenyanyeka sithandzeki uma singekho ku fellowship with other brethren. Buhle bethu busime ekutheni singemalungu emtimbeni. Futhi wena Nkosi wethembe lona libandla lakho emhlabeni ngoba uthi lingumtimba wakho. Kuze litawukwenda konke lofuna likwende. And I pray that you will give us that spirit of unity, that spirit of love. Ngoba uma singemalungu emtimbeni sibambene singaplana sibone into tendeka. Singaplana sibone into tiphumelela. Ngoba lo mtimba unelikusasa ngekuthi ukanye kanye. Every body member is together and therefore we can plan. Akube lithumo kuwe Nkosi usihlanganisa usakha ngamoya wakho loyingcwele kuze sibonakalise inkazimulo yakho emhlabeni nekwendeka kwenzando yakho njengaloku yendeka nasezulwini. Thank you Lord for your peace. Thank you Lord for your healing. Thank you Lord for your love. And may the joy of the Lord be our strength. Kuthula kwakho Nkosi akulondolote ngamunye nangamunye. Kunali libandla lakho lekutimvu telidlelo lakho. Ubalondolote Nkosi ekuphumeni nasekungeneni kwabo. Ubusise Nkosi imisebenzi yetandla tabo. Ubaphe kuthula. Ubaphe kuphila. Ubaphe impumelelo. Ngelibito lenkosi yethu Jesu siyabonga. Amen. Amen. Praise God.